celoviti razvoj deteta. Ovo je program za svako dete, aktiviramo biološke potencijale. Plave regije mozga, vidite jedva da ih ima. To je kad mozak radi na pamet, kad učimo na pamet. A crvene regije, to je aktivacija mozga kada pokušamo neke druge metode. Glavni cilj škole budućnosti je aktivacija tih asocijativnih regija. Kao javorov list može da bude kao kruna. Uzmete boju paradajza, brzo mi svi, tako je! Jedna balerina je krenula na svoje omiljeno mesto. Konac, sidro, petao. 3, 2, 3. Ste spremni, drugari? Žuta! Na svako telo potopljeno u tečnost deluje sila potiska